Imbakira mwena program eje yitwa igaranjira mu program y'ebyamagara umuhereza nabanyeta cyo butungi charity twagaraka twatungumisha twatayisa Dr. Dickson ni wasasira okorga aha doctors case medicals no rembo rwa rukunjiri sakwa tuganira handwara yo mu bano no murshaho bano mu rujungu bageta kidney stones yazamwa amabare kandi bimbo kwatamagara so nza kurondana nantuka omurushozi gatutahirira ninga kandi abatusiyo program nabakazire health products ibikunywa byabo mbamanya biryo kwe mwongere kunywa abo kwa bitukozireje bweno Dr. nakwakira garuko yanjura abantu cyo rukogaho rero turebaga amabare higareto yes ura munonga charity mwasi bamutaba kutureba ni bayita Dr. Dickson ni wasasira umurundo gundi kurga doctors case medicals omuru kunjiri anashemerwa kuba wagamba amabare washongo ningaga akasozi ningaga tukuvuga no mu rugo byashobera so kidney stones ninga obubare obutukushanga umunsigo nangwa atari munsigo honga na no muhando gutukushesheramo butanje kweyongera kuba common ushanga umuntu nashasho munda ati nishasho munsigo ati nyondwara UTI nojikije twagamba UTI ushanga ajya ngo ni UTI kumbe agiraga muki obubare so omagara gitu twinemo ebicweka bibiri ebikubasa kora obubare ebikubasa kwekora amabare ico kubanza ni kidneys ensigo izesi tubanza kugambaho icya kabiri ni gallbladder ninga endurwe obubare bwo mundurwe bwo warabuhurire cyarite kurwara obubare bukazo mundurwe mukarurwe kawe inara majito bateje ni gallstones oh yes so tine gallstones na nateka bana pancreas something yes so umbicheka umagara twine maybe biceka bibiri ebikubasa gukora amabare endurwe ninga gallbladder tugira mu gallstones then na ensigo zikora obubare tugweta kidney stones so haturi hari kidney stones yes hatunzagamba kidney stones okay yeah hati nyo chantangaza gaba amabare kandi kidney nensugo nizishanga kuko mundo umubiri yitu hata amabare ngire ngo twagamira tugire ngo obutube ntusobora tutubusire bukabaje ningorbe ngoro tsiroho rutiremo amabare twagarya ninga nagabumpura ko muceri mutara n'amabare umuceri what happens no gogayaga amabare hine ingero yuwo kubasa kudibare rikurabiro mu kanwa rikahendero mu nsigo konka tugarya bambihimba nagagarum konka hine ahiga kuraba ngo gahenderero mushaga made no mu nsigo agoga gumizaga mugashohora yes kareba kana badamu montangu twina ngo mudatwina mo nakashaho kamabare ko ngashigurura na kamabare just bakaba bakita kashaho kamabare ubwiro bwinji nobo kurya glass abanda binariya no musumari tugira tukurebera abana bakwija umwirwara kamera umusumari konka kagushohoza yes so ebinje bitukora bihano bimara bishohora so kidney stones ninga ububare obwo munsigo na nabwo mundurwe ngo twabwagambireho ubwena no bubare obukwa bwikozi bw'amagara amagara ngo gakubukora yes so reka mbanze kushobora kidney stone okwe eco kubanza cyabyo na kidney stone nebere muki nekire kubera umwonyo gutukurya gwa butosha okay cyarite wakwata umwonyo hatukaguteka aha umumizi ukamaraga mizo kagateka gakasirira ubwo munyu no gure banzi yesafuri okay so ni hagenda mizi go kujya guta gusigara mparire gushaka guguma so nani tungo kuturyogo mwonyo gukazomagara amezi ni gamara gashobora kugashohora bwo gumane guhatama okusinga munonga amezi gagata kumara so ubwo mwonyo gwa butosho gwo muka papura ogwa mahonde ogutukurya guri mu components nyinji konka obubaro bwo magara ni bucyakorwa calcium ekirise kikweta calcium cyarite kikweta calcium cyo cyukora n'amagufa cyo cyugagumisa okay so ko kuboine kinji omumagara ekimwe nikija kizo magufa
excess yine kushohora kwe kuba neshohorerwa omundurwe erabo omundurwe rabo mu kitigu omundurwe zo maro gishohoza ninga egendo mu mizi na neshagame kamukira umunsigo egendo mu nkaro girota odishohoza so ko kuba ine nyingi karisha mu magara wine buri akarwire kona katuma wagira karisha mu nyingi mu magara hato shanga ngo enkari yo kuza kushohoza neberi mu karisha mu nyingi eshohora konkagiro bwagira bata obwasigara hato bo bwasigara nibwo bukumara bukagumana bakwatana n'uburofo bundi abukurugo magara kasasiro nyingi nko bufare bweshaga makubu kuhenda hendeka nibabwine waste products nyingi hati karishimeje bukwata mpora katandika kari kace kari mukarishamu kazamo ubucafu hazamenjo karishamu hazamo bundo bucafu shanga liri nkibare so nico tukugira ngo of course ezi stones kuko kwata chuwinjiga mbwene ukagumana ukagumana yonjane tukashanga yakora akabare mburire yes so nico tukugira ngo bwa kidney stones ninga gallbladder stones ezitwagamba hezi zone zo mundurwe ninge zo munsigo tukugira ngo nari ryibari rya butosha na wacu kwato kajata nore ngo ni akantu kagumire ubwiro bwinje mu ndakayero so twine calcium twagiramo ubucafu bundi bwo magara twagiramo na cholesterol nabishaje byo magara ibyo bishatu kubikwejwanza byazo mu mbera ezitari mu mizi yo kugira ngo bihwerere ninga harimo acid nje yo kubihwereza then hatoshanga byakora akabare kidney stone hatoshanga umunsigo yawe ine muki ububaro bwe then ububaro bwe ubuce munonga wabo mu gicani kashohora kagenda nenkari kashohora kakabire kahango ensigo zizo kashohora kahatamira umuhanda kigazo rusheke atoshasha ningo shanga bwaguma katakubasa no kutaho mu rusheke kaguma mu nsigo kagumana katoneka no jota no shasha so shanga wagira ezezi tweta ngo ni kidney stones now ninyenda ngunza ahabwacha abantu amwe bakubukora abandi batabukore twine one of factors so abantu abakukira kufuna urinary tract infections urinary tract infections ninga okutahirwa bukoko bukagendera kimwe ku rugo mu hando bwo kushesheramo bukazo mu ruhago bukahenderero mu nsigo ensigo kuzukuza mu infection ejenkale izakora nebe tari nke yabutosha ahabo kubo bukoko buri mu buturane bugeza aho kwerinda nabwo ngo butafa so either shango mu bwayongeza acid mononga ninga bwacendeza acid mononga y'umunkari nabwinde defensive mechanism so hatukubukuza mu bwata mu chemistry yabweyo hatoshanga nguro mwonyo gutwaga mbo gwa calcium hatigwanyonjobera ko gushame kwani gunyonjoberera hatoshanga gwatanika kora ububare so wabo ine recurrent infections zo munsigo nko mbanda binaka ko kasiri matari hambazi ninga ene cause yone yatuma wagira infection then no basa kugira kidney stones ujuka nko kuba ine infection haba harimo na nebindo bucafu bwinji ubukoko bwenyine bwafa buryaho bwahutaza ibishenge byensigo harimo ubutafari bw'amagaro ofire so bo bucafu bwena bwa jwanza na karisha mbukora shi bukora akakabari dehydration aro tuturantero muranga nywa mizi aro namaze bulano mizi ati nywa mizi kinye cere ati na nywere ni nyobushera yenabo ko bujurize ngunyamizi kandi bataraga nywa mizi kandi batirambuga mukana konkanze gira ngo yes ngasaba gatari mizi kongaro hydration no kumyo binte bikumara hati bikatuma ishagamaye buri kanye fungukire enkari yiwashoze fungukire ndugira ngo wara washoze enkari ya yero uri dehydrated no bucanga tyakuteganisa enkari shimekwe white then oshanga ngo ko kuboyine dehydration amagare shayo nanigiye gomba mizi then tigazi tiwakora nkare kumara emirunde kumara so ugo mwonyo gwija gukwatana gukora amabare nojuka nakugambira ko kubasa kuteka mizi gari mu mwonyo gakahwamo umwonyo kasigara safuriya so na ensigo ziri kuzwa zitine mizi gakumara hati buro mwonyo guma gwe kwata gwija gukora amabare so infection hamwe na dehydration now icyamuheru kandi kiri very important n'abantu abitukushanga bintu obuzibu bwa calcium ekurenga iyo kwetagumagara hari abantu abine ikirisa cyo cya calcium ikiri kurenga ikitwinoma ikitwetagumagara abo nibo ba
uburwire bwena bukuhendahenda amagufa. Okay? Amagufa nigo gijira mu calcium nyinji mu magara. So warwara nka kansa aza kanse katandika kurya amagufa gawe ekwiya mu calcium eriya ati calcium ne yongera umushagama because calcium ne yago mu magufa neza kwenderera ngahi umushagama ko kwendera umushagama ehenderero mu nsugu yaba nyinji yekwate koraki obubare. So uburwiro bwo kubasa kuhendahenda amagufa bwena ni butuma wagira calcium nyinji mu magara. Ijo ngana acigamba ndi abacyara binja bakuzo mu menopause ni bakira kuyambwa estrogen. Hariho hormone yitwa estrogen niyo tuma wazo mico niyo tuma wabo umucyara kwe kuje yaho magara umugasho gwayo gumwe no ku maintaining calcium mu magufa. Nico kushanga abacyara binja mu menopause nana hurugwa amagufa haruna amaze kunya amagufa gawe tigine mana timwe nugahohire okoha kushanga mwenu gatari mu calcium kumara. So neguma nerugama abona ngo hormone yagane tuma calcium yaguma merugireho. So hatoshanga calcium general go magufa ehindira umushaga mushanga wine kudishoza hatu wadshoza yakanya niye kutuma yeto bubale omundurwe hamwe na omunsigo. So no basa kubotine kanse kurya magufa konkuryo mucyara wazo mu menopause eriya hormone yitwa estrogen eyo ku maintaining ninge kahamya calcium mu magufa yaciriho hatoshanga calcium negendera kimwe umushagama wagira nyinji. Hari uburyo buri rare ubu tukizire kureba ni nyanguna nanye umukuragurira abantu mu myaka nki10 ndebira abantu babiri bonga kushanga bine no manya ngana kugambireho editweta thyroid gland ninga kusha nekira kureto muigo ejo nekira kutuhereza hormones ninge ntambuza amagara zikuyamba amagara gukora kurunje konke genturugunyu niho na n'ubundi bubiri ndibweta ni parathyroid glands nabwe ni buleta hormone ninge ntambuza amagara eri kutuma amagara gitu gatasiya mu calcium mu magara. Yes. Kandi kwe kuba nyinji gakagishoboza. So obubuntu obutweta parathyroid glands obuli mwenu nibutahibwa nibulirano bwa thyroid je kuzimba umwe oshanga umuntu yatandika kugira hormone ya higuru je ya parathyroid. Yes. So hatoshanga jo hormone ya higuru yayongera calcium mu mushagama nyinji abo kuba yo nezo mu magufa hamu calcium yo mwenu ne sensinga ijo ntambuza amagara ne sensinga amagara tigine calcium kumara ejende eyo ino mu magufa ejito mushagama ezo mu mara akiwaje kone ihayo calcium jita ejito mushagama. So at hormone ke kuza higuru hatoshanga yatasiya mu calcium nyinji etakweta go mushagama hatoshanga umuntu yagira kidney stone zabo jangwa ide calcium nyinji mu nkali yakushoboza umuntu rwo yakushoza mu calcium nyinji hatoshanga warwara kidney stones. Tutagira mu science nyinji yo confusing abantu iware boine infections za kidney buri kanya umanye gukira kora tabona iki no bubare ware buryo umuntu kugira ngo infections za kidney nazo ni part ya UTI ubwo ne butahira kulo mu mushece rwo kushesheramo buzo mu ruhago oyanga kuburaguriza ningo buraguriza bwanga bugendera kimwe buzankahe umunsugo. So naranye ne ubuntu ko bwamanye nguzura present umanye ngo shayuna ne uzakuzamo akora za kubujine ngo azitakagire. Okay. Echa kabiri dehydration nabo wagira ngo bajya ngo nibazira mizi ngutiga kabari bagateraga mu kanwa ushanga umubiri gwena bwumire nabwo no basa kumanya ngo shayuna jirata kidney stones. Ebe binde binagambo yo kushanga ngo ine kanse kurya magufa katakarishamo mushagama wazo mu menopause calcium yarwo magufa yazo mushagama ningo kagira parathyroid hormone inagambo ekongeza calcium mu mushagama rwo mugashogwayo nayo kazahigura umunonga ebyo nebijya higuru ebikwetaga bakubya identifying. I get it. Kandi ubumwe ushanga takubyerinda kureka kuryo kubitambera. Okay. Yes. Hata Dr. Hino kuna funamweche ekibuzo umutego wanje wokuba dehydration, UTI, too much calcium nebindi. Ati nareba emyaka nareba emiturje ati nije buzanana abana bagira emyaka mito 18 agarra hasi no basa kutunga kidney stone zezi ninga nitabarinda rero tukashohora rero tukaja tukarwara za UTI nebindi. So kigumire hambwe shonga ibiri shonga yo kubanza no kugira ngo kidney stone zezi
na gallbladder stones emwe yaza kuhika kurebwa na scan neba yazo mu myaka 2-3 so cyamasa uti no mwana kubasa kuzarwe rizoba akahika nureba kidney stone mwene nekora mpora netandike nkenjuma yorro heyongero karisha mendijo kasasire kumene yongera ho mwene yabankenjuma yo mugusha yatanga bankenjuma yorro cyo ninga nkekinyoma konkana nawo nshikawoshi yes hata hono tukutanga kugireba na scan wine amabare umuntu rwe wine amabare umunsigo so abana bato natakacumuretingire calcium ndano kugira ngo eri bane nataka kuzire ryo kurebwa so tukukira kuzireba munonga okay echa kabiri ebintebe nka hormones zitwagamba calcium yo mushagama bikanyira umbanta bakuru abana bato tikiri common munonga abo kuba nabacyari musiyambo yeno yes konka ko kwijana okura hatoshanga ngo ingero y'amagara bagomaniga balancing mu calcium mwene chances zibahozo na gafuna mistake omukugirogirating awakigira konka cyaba nko mwana kazarwa ine ejo parathyroid hormone yahiguru ninga hamyaka y15 14 nakagira kanza y'amagufe yo kurya amagufe kiya mu calcium then uza kushanga ugo mwana wagizirata na wawino okay konka bindi tibarabe affected by dehydration tubakuba affected by UTIs maybe hatutakagira ha signs izakwasa kunyurega mbasa kwa na stage yo kugira gama bari gana gate na nyenda turebe nenchi eco muntu yakubasa kwerinda kucizayo ecakubasa kwa ni cicizayo kureta kidney stones okay ni ntekateka icyo kubanza kukabere kujya kugira ngo ibitwerinda tube nibyo twakora twataho umutima tuko so kandi hydration niyo nkora kugira hydration utikiza amagaraga ukomangatana I get ishayo nabano kushoza wakushoze nkari yawe ushoze nkari iri white okay utakagira ngo ishayo nakushanga umuzoba wanywa onere icikopo kimwe cyane ngo nyine kumujya ngo tunyamizi garuko marambano manyisa kandi tunywa nanye nakacupa kanje nakamaramo hati noreba amagara ngero y'uruhanga yagahangiye no kugira ngo nofata akakacupa amagara wagamanyiza akakacupa noshanga wakwata akacupa wakatayo gakakwata tigakarekura nago gahirwa gakarebere karahace kwija cwi gakakumara uje kwataka kamango gaje gata gakakwata hatobera hotine shonga konka wayemanyiza kuba kunywa bushatu buna denizo baryo rinywa kamwe nibwo ryamanya ngo yiniro roitaga kunywa so nabaza ko umanyirire mbere zitarizo umanyire kunywa kacupa kamwe karenga kuko mu mbere tagizeta amagasha yagamanyira yes and kan cha kukireba abinte biri abonomo umuntu ko boyine chronic dehydration first of all na speed kushanga umuntu burikanye zirata arihiri kuza kubyamuka buruto just dehydration amagara hine kiga kubura konkatiga kakugambira directly mwene gani ga struggling kubaho na noto twizi utuwatekamo so twaje unywamezi gakumara nibajya ngo umuntu ashimye ko wananywa up to 3 liters chatno bikopo mukaga umuyezoba dia fluid now enyi out of that litemwe nerwo mu byo kurya okay wano rye byo kurya biri musupu na rye kina ejo ni litemwe so ushime kutoping up 2 liters bikopo bina 2 liters rero mugaraka mutunje ko ngo tagotomera ngo nyompora ishintamure ne chikopo wagotomera no ikanoza kugishesha yego wizuzenda noza ucesha umushayi biro amagaraga bagaragara so shime kwano nywa 250 glass okay yes doctor this time tunahura no ngambara exercise awi safe omu kidney stone hat kidney stones so I think exercise echa kubasa kuyamba no kujango obwire wenje wana okora exercise amagara na nenyama ezezi twine muscles nizibani zetaga calcium yes na namagufa umuntu ukora exercise nagumire na nyama ubwire cyo nico nkorona so wano okora exercise amagara ni ngumani ga picking buri calcium no dio mushaga mago gitankaye gajikoresa atoshanga tinere excess umushagama iri kuza kuhenderere sereke cyose yes atoshanga eshayona oine balance njo mushagama inyinje kazo munyamana no magufa no tinere ridada so exercise ne mataringa bihamwe kimyera mu menshi garuke muri hamwe ne bane mata hata hina tunjira issue niwe no kugira ngo wagira ngo kuza kusya akabare akenda kwingana n'ishori it takes time yes. It is as if
nanda gashyira harevo yo kugira ngo ukingana n'ikicori nimba ntakatungire sayini nobotina sign ubwiro bwenye nobotina sign kandi na ezi za scan za butoshe zitukore za usual tine cyo kureba tine cyo yine mbwe nshanga twashyira mu stage yari yaha muhererwa yatagarangata gateka ngo ubwira I think ubundarebire ububaraka kubandika bakari gace munonga ni bana bajangu ni 1.5 centimeters 1.5 centimeters 0.5 centimeters ni nk'ikinyobwa yes so yaika levejo niho omuntu akumara gukora je scanner ine machine nunji akubasa kareba ngo kine konko buri reso buce takukareba ko nekajwanjire nenkali kashwanjire nakiso ditoka kareba okay so ubwiro bwinji kakari kace munonga nibo butina symptoms ko kwambu hangu bwatanka kutoneka hibu byami bwatanka kwigaza insheke zitari zimwe na zimwe nibo kutandika kushasha so now signs and symptoms yes. katuzirebe mbone nije nkwike nkomushaho yes so hati ninyenda kuza ha kidney stones no chumanyo tango ine kidney stones echo kubanza kidney stones obwiro bwinji nizijana no busasa pain where the whole body pain kidney area obwiro bwinji kuzikumara zashuma zazo mu brado shangano shashiro mu ndanto because yo muhago sorry so nizikorerwa mu kidneys nje twita kidney stones konko mu kwa buri buce burabo mu rusheshoro rukujoininga ensigo hamwe na noruhago karaba mukagenda kimwe mpaka kae umuruhago kachiko mu ruhago kabona ko yongera kagumaho so shanga ngo kakarwo mu nsigo konkati kae bladder uruhago rwenkali urinary bladder yes so to shanga no shasho mu nda to ko bwiro binyi no shashira umunsigo Ishesigo neshango hi doctor. Ishesigo neshanga mugongo abantu baje kwecanga mu ndanto ngesigo ziya mugongo. So okushasha kwa kuri ko kwasira hensigo zanjye ziri. Ari nibiri side na side. Yes. So no basa kurwara side emwe yes ushange nje tine shonga. Okay. Konka ensigo wano nangumanya heri yuko kwe kwata urubaju rwa muheru ororo. Ahiru kwatanira no mugongo. Aho ni ensigo iri. Okay. So wa urabusasa buryaho kuretwa mu mbajomu buri kanyeri daru kidney stones basically pain ya neri daru none shongo yinenge kintu cyuhatame yego twira ngo ninkomusyo ushongo yinenge cyubahatikiriye cyukwasireyo so no shanga ngo ejo niyo symptom yo kubanza kuka kwija kashuma kazo mu rushecoro rukutwara mu ruhago kakarwigaza hataho no pain kubera nyingi munonga umunyoro na bladder yes shanga hati pain yakanya munonga mu area ya urinary bladder konka hatiya habo kuja mukigazoro rusheke na nenkali nebeta ku rugo mu nsigo aho yakorerwa kuzo mu bladder so shange kale yijire ensigo yijire menkali ko bakora scan rero murakushesha inganshesha neza konkanje konka inyingi mwenere obstructed okay yes so shango busasi buri bwinji munonga waza akora scan bajango ine kidney Dr. Kanusha wabota shesire jibondo narahaga nawe nwabo cintabuza cyabaki umuntu no mundanto ruhago konkibondo ryono bwinjeje neri food so enkali nekira kuhadisa mu area yo ruhago mundanto okay yes so ko kushango ine kidney stones ogira pain ejo area two kugira ngo akakabali nikatoneka ebishenje na nomwanyo gukalimu konka tujya tushanga ngo nana umukatone ko mu empaho nikabaza kuletera mu infection katuma ubukoko bwagumamo okay akani kandi kahutaza harimo ibironda ishana harimo ibironda nikoka kubiletamo nke garo bladder stones twagambe zo mundu rwezo number 1 zicha kuleta infection ushanga yes nizitoneka hati zituma hazamo ibironda byazamo ubukoko so shanga mutayine no murro ari nko pipire ahabwa garo stones ezo mpa konka iwo mukahori ekirago yambe kumanya maybe nyine kidney stones ni that pain konka pain bijwe ngo neza kwa nerwo mugongo so omushaho no wara yawo kanagira tkonkeji kane ya garo stones ningeji kane yo mugongo so wo ine pain ejo yo mugongo ningo mu area zensigo deno byakatezo kankuja ngo basa kushango ine garo kidney stones so tuina emishemereze bira kushemeza umuntakaza yakabara kajata akakihayo chonka hati ya technology ninga okuraguro ko murembe nturabira umuhanda gwa nkari na nebyoma bitare mwe na bimwe dena kabare bakakwata bajabata bakihayo ngakubwa bari bwinjo umunsigo ntukira kuhereza ki umubazi gubucwanyagura
na n'umushinja numbasa ko sa process niye muri kora mu muhanda gwe ngare kushohora no tora baso mpaka hendera akabare kare then okihayo kahatura ikahatami enkare flowing rero mundo gucwanya guza numbazi. Okay. Yes. Wow. Nabashobora kugira ngo as kidney stones nzira kubaniza uruga hakarisha muninge myonyo yakanya munonga omunkari ningo munsugo. Kwenda kugicendeza ico kubanja byo natakagira mu infection cya kabiri tunyo munonga amagara gitu gabini gashohoze nkari buri kanya. Ibindi rero gutuma karisha mu yongero mushaga mebi nagambaho itwe omucano mu mbera zitu kine cyamani tukubasa kubikorera kureka kufuna professionals. Yes. Aba kubasa kuca identifying bakafutambira okabaje. Kora abe no shasho mu mwanya gwensi gutwagambamo at least umutego haze mecho kucebeza ki kidney stones. Hotyo bari mnonga yo wagmanitwe ahabwa program eji eyebyamagara. Ntubatugezeho kureba natwatankahi tukayerinda tuta kandi umuntu wajitungire obasa okuraguzota. Nakwe twaganira sityo aha mabarago agarukubagaryo mu nsugo zete kidney stones kandi twatwine Dr. Noah Sasra Dixon akurgaha Doctors Case Medicals umuhereza n'abantu cyo butunje charity kandi abatosiyo program eji n'abakazire health products birebyo kunywa birungi iwari kucumanya gambera ho mutahi wawe aha bokuba tinkwende beso selfish kebyo kunywa ibintu birungi bishemeza amagara gitu bishangwa umaduka go no mwihanga akasente nakaringanire aha bokuba nabagendera mu economy yihanga niko twahendera tuti tureba no kwanzo rukwisha mukama wetu abarinde.